A zamolit ću vas za jedan veliki aplauz za našeg Eldina Husenbegovića. I molim vas za profesora Nihada Kreću. Pobjegao nam Nihad. Eldine, možda ne znate, ali Eldin je osoba koja zaista istinski podržava mlade ljude i podržava ono što ima markicu Made in BiH. Eldine, hvala ti puno za to. Pa, jedno je raditi sa velikim zvijezdama, ima to svoju težinu. Ali za mene još veću težinu ima kada radiš sa mladim ljudima i budeš neki temelj u njihovom daljem uspjehu i neki tvoj rad donese nekom osmijeh na lice, donese nekom sreću i zadovoljstvo. I meni je zaista čast bila raditi s Abdusamedom jer to je prva stvar njemu u životu. I hvala njima što su meni učinili čast da eto budem jedan dio mali tog projekta iza kojeg ste i vi kao televizijska kuća stali svim srcem i od srca vam hvala. Hvala ti, Amare moj. Još jedan veliki aplauz za našeg Eldina. Ja bi još jednom da se zahvalim svim dobrim ljudima koji su pomogli da se ovako lijepa noć organizuje, načelniku isto prije svega i svim ljudima dobrim koji jedva čekaju da se ovako lijepa stvar desi u svom gradu. Ja sam sada došao ovdje da dam podršku i vama, ali i da dam podršku najvećem talentu, dragulju BiH muzike, našem Abdulsamedu Šljivaru. Molim vas, veliki aplauz. Gospodine Šljivar, scena je vaša. Hvala puno. Esselamu alaikum, dobro večer i dobrodošli. Kada Davud kitab Zebur zauči, rijeka se zatalasa pa još jače zahuči. Kad zauči ezelske ilahije, s njim zauče sojke ptice i visoke planine. Kad zauči ezelske ilahije, s njim zauče sojke ptice i visoke planine. A kad uzme svoju harfu drhtavu, s njom rasplače vjetar kišu i travu. Jedan bulbul na sabahu mu reče, de zauči hej Davude, pa da umrem do veče. Jedan bulbul na sabahu mu reče, de zauči hej Davude, pa da umrem do veče.
Zahvaljujemo se našem vrijednom Abdusamedu. Važno je reći da je tekst ove ilahije napisao najbolji tekstopisac ilahija, profesor dr. Džemaludin Latić. Molimo za obojicu jedan veliki aplauz. Također vas želimo obavijestiti da originalni CD Davud i Bulbul sa potpisom Abdusameda Šlivara možete kupiti na 2 inboxa ili pulta po cijeni od 10 konvertibilnih maraka. Pultovi se nalaze desno ovdje na izlazima i gore na tribinama. Kako to uvijek biva, postoji gost večeri. Večeras sa nama je čovjek kojega nismo posebno najavljivali i nismo vam otkrivali o kome se radi. Jedan od vrhunskih interpretatora ilahija i kasida, Miralem Efendija Babajić. Pogledaj dervatru tu, u svog nefsa behutu, pa kad plamen se vine, dođ ovamo mu'mine. Islam svemu bereket, u njemu je naš kuet. Islam svemu bereket, u njemu je naš kuet. Bismillahi ja Rahman, čuvaj namaz Ramazan, svog se dina prihvati, rašta živiš upamti. Svog se dina prihvati, rašta živiš upamti. Roba Božijega, šeitan bježi od njega i kamen će zdrobiti kad ga džezba zahvati. Islam svemu bereket, u njemu je naš kuet. Islam svemu bereket, u njemu je naš kuet. Bismillahi ja Rahman, mi smo stali na mejdan, kod Rabba je konak moj.
se ti nebo. Hvala vam. Sve što su kazali lijepo o našem Abdusamedu, mislim da se nema šta dodati. Ali ja bih vas zamolio samo jednu stvarčicu malu koju sam zamijetio gledajući našeg Abdusameda dok uči, da jednim lijepim pljeskom nagradimo njegovog babu Šaban Efendiju. Ja nisam dugo vidio roditelja koji je ovako igrao na svakom damaru svoga sina i ovako ga podržavao. Mislim da to zaslužuje zaista svaku pohvalu i svaku čestitku. Čestitam i njemu svakako i svima ostalim. Hvala. A ja ću sada zamoliti veliki aplauz za našeg Miralem Efendiju Babajića. Svi koji prate aktivnosti Islamske zajednice sigurno ste čuli za Bajru Pervu. On je dugogodišnji novinar Preporoda, pisac, pjesnik, publicista. Pozivamo ga da izađe na binu. Molimo aplauz. Bajro je tu sa nama, a napisao je tekst za ilahiju uspomena na Resula. Bajro, evo s obzirom da već dugo godina pišeš pjesme ilahije i da si već izdao nekoliko knjiga i pjesama, možeš nam reći kako je nastao tekst za ilahiju uspomena na Resula? Ja najiskrenije selamim i pozdravljam sve vas. Izuzetna mi je čast da se nalazim sa mojim tekstom uspomena na Resula na CD-u mladoga Abdusameda, kome ovom prilikom doista čestitam, jer imati promociju pred 1000, možda do 1200 ljudi, zaista je velika čast, pogotovo ko čini prve korake na ovom putu. Drago mi je također da se sve ovo dešava u Kiseljaku, nadomak Sarajeva, u ovako jednoj lijepoj atmosferi. Što se tiče pitanja kolege, šta me inspiriralo da napišem tekst o Resulu? Evo, malo prije je Miralem Efendija rekao ono što sam ja kanio da kažem. Naime, ideju da uradim tekst o Resulu dao mi je upravo Šaban Efendija. On kaže, volio bih jedan tekst na tu temu. A pisati o Resulu uvijek je inspirativno, uvijek. I zato na kraju još jednom čestitam mladom Abdusamedu koji ima jedno simbolično lijepo ime. Znamo ko je Abdusamed kad je u pitanju učenje Kur'ana na svjetskom nivou. Čestitam njegovoj majici Saneli, koju večeras niko nije spomenuo. Naravno, babi Šabanu i dedi koji je, evo ovdje sjedi sa nama i koji s ponosom večeras prati ovaj program. Još jednom hvala vam što ste mi dali riječ. Prije nekih 12-13 godina mogli ste čuti u medijima kako jedan dječak od 5 godina perfektno uči Kur'an po teđvidu. Ja kada sam ga prvi put slušao, bio sam zapanjen. Koliko sam bio zapanjen sa našim Abdusamedom, toliko mi je bilo drago i bio sam oduševljen sa njegovim roditeljima Šaban Efendijom i Sanelom. Zato večeras od vas tražim veliki aplauz za njegove roditelje.